پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دوای پەسەندکردنی یاسای چوارچێوە لە پەرلەمان و دوایین کۆبوونەوەی ئەردۆغان لەگەڵ شاندی دەم پارتی چووەتە قۆناغێکی نوێ و بگرە قورسریشەوە. ئێستا سەرنجەکان لەسەر ئەو هەنگاوە تایبەتانەیە کە پێویستە بنرێ بۆ جێبەجێکردنی یاساکە. هەروەها ئەو حیساباتە سیاسی و ناوچەیانەی کە پرۆسەکە لە قاڵب دەدەن. هاوکارم ئۆزلەم یاساک لە ستودیۆ لەگەڵمانە بۆ زانیاری زیاتر لەم بارەیەوە. ئۆزلەم یاسای چوارچێوە سەرەتا بەخێر بێ. یاسای چوارچێوە خەریکە لەسەر ڕێگای جێبەجێکردندایە. لێرە بەدواوە ئەو هەنگاوانەی کە پێویستە بنرێن چی؟ بله بفرا جوینا دوهیا اردوغان به شانده ایمرالیه ده دوی وارده پرگرینگه پروین بولدن امیتات سینجار پیشتی جوینا به اردوغان ره گوتن کو قناغا کو پیواجو گیشتیه و گاوین کو جنها و پیوه دوی ورن آویتن هاتنه نرخاندن. هر دو آلیانجی وینا خویا بردوام کرنا یا پیواجوی دوباره کرن. لهبونا ایراده یان وینا سیاسی و جبیجی کرنا قانونه دو قلوناغین جودانه. نها قلوناغا هری گرینگ چکدانین و پیشراست کرنا ویه. دوی سازین دولته و evlehiye dest nişan bıkın ku PKK u PKK'ye nüve hebuna khoy bedavi kirine u çektanine befra giringiya MGK yanjı civata evlehiya neteveyi dve xale de derdike ve hole jiberku ligor kanuna çerçeveyi cibicih kirina halen sereke gredaya vi civateye او رخستن چکی خبر دایه یا نه لیجبو تمام کرنا وی پیواجو یا پیشراست کرنه ده قانون ده دمکی دیار کری تونه لوماجی حتی نه دمکی زلالیا جی بیجی کرنه جی نهاتیه اشکره کرن. بفرم لوما پیشت جیوینا دو خالا گرینگ اوه که گلو و ev irade siyasi ve çıkası ve göhere gavin konkretiyen cibicih kirine yancı na emdekarım bejin. باشه özlem hevseroki Dem Partiye Tuncer Bekirhan iddiayen ku denavara Dem Parti u hükümeti da yani gotubun bazareke siyasiye ev red kirin u ev behtir bale dikşine ser ام بيجن تشتين كل روجلات نافين دبي يعني جريداي ببرسا روجلات نافين كر شما روشا هرم دفي بيواجوه دا جرينج او افيك يعني درباره حساب سياسيين لبشت ام بيجن بيواجوه يعني چه نشان دادن بله صالح براستی بریا evnahal لأنقره مجارا بازاریا به حکمتره لأنقره وقت مجارا گرینگیا سرکت نقاش کرن تونجر بکرهان ایرو ده هف پیوینه کی ده ev iddia red kir و گوت که دنابرا Dem Parti و حکمته ده جبو هلبیجارتنان بترنگی بازارک نهاتیه کرن و لشوناوی بکرهان بالکشاند لسر روشا روجلاتا ناوین او به کرتاسی گوت کو de dema ku de li rojlata navin guhertin u pevçun mezin dibin u hene çımadı ve açtıya Türkiye bi Kurdan re u çareseriya ve perskireke o kas vere acep ditin. Ligor pisporan salih da asta heremide bi taybet jiber Suriye u Irak'e gringe u ev de bejin ku tijware ku siyaseta Türkiye ya ser Keşeya Kürt ji peşketinin li derve sinoren Türkiye vere cuda kirin bi taybet siberoja Suriye û rewşên hêzên Kurd yên li wir evlehî û siyasî yên Enqereyê de giringin li gor pisporan. Hükümet û Dem Parti ser çareseriya pirsgirêka Kurd xwedî perspektîfên cudane ev diyare. Ankara balê dikşîne ser çekdanîn evlehiya neteveyî û xurtkirina navxweyiya Türkiye. Lê Dem Parti çareseriya pirsgirêka Kurd biriya siyaseta demokratîk û reformên berfirehtir diparêze. Lê salih xelekê hevpariya giring heye xuya dike ku her du alî jî hevbîrin ku guherîn û bê aramiya li rojhilata navîn çareseriya pirsgirêka Kurd bi navxweyî lezgîntir kiriye û daye pêş. Loma daxuyaniyên Bakirhan jî nîşan didin ku Dem Parti dixwaze ev pêvajo nevekî bazarek hilbijartina bi Erdogan re lê wekî hilbijartinek stratejîk ji bo siberoja Türkiye li rojhilata navîneke ku bi lez diguhere were dîtin em dikarin bêjin. Bale. Özlem spas bo zanyaryekaniz. Gelek spas. Spas özlem spas.